gatos. Outra cousa que se pode afrontar de unha outra maneira máis razoável. Non se pode estar ameazando o apocalipse todos os días por conta da mudanza climática. Isto non se pode tornar nunha onda política que o que busca é o fin e acabar coas sociedades libres. Se continuamos polo camiño actual, as nosas análises indican que pode resultar na maior distribución económica dos pobres para os ricos da historia do país. Última chamada, Sandra de Loro. Cuida o mejor, por favor. Erros nas medidas de transición enerxéticas poden ser fatais para o desenvolvimento económico. Coa desculpa da mudanza climática, o que están a facer é tirarnos liberdade. Dicirnos o que temos que comer, que temos que ter menos fillos porque o mundo está superpopulado, que non temos que andar co carro. Cada vez fican menos primos que afirman que a mudanza climática non é real. Se continuamos polo camiño actual, as nosas análises indican que pode resultar na maior distribución económica dos pobres para os ricos da historia do país. A idea da mudanza climática antropoxénica é unha tomadura de pelo. Hai uns momentos, estaba a ver o telediario, onde dicían o que irá acontecer de aquí a 100 anos. E é para tremer. Coa desculpa da mudanza climática, o que están a facer é tirarnos liberdade. Dicirnos o que temos que comer, que temos que ter menos fillos porque o mundo está superpopulado, que non temos que andar co carro. Cada vez fican menos primos que afirman que a mudanza climática non é real. Hola, buenos días. Vamos a hacer una fila por aquí, por favor. Levántense. Vamos a hacer una fila por aquí, por favor. Vamos a hacer una fila aquí, por favor. Una fila de movimiento, por favor. Gracias. Gracias. Una fila de orden, por favor. Si quieren unirse a la fila, también pueden unirse. Por favor, síganme. Síganme.
Cando degusten, pasen a sentarse ao círculo, por favor. Sen grupo. Vegano. Sen gluten. La biológica. Vegano. De garbanzo. Vegano. Gracias. Vegano. Sin gluten. Biológico. Vegano. Hola, buenos días a todas. Antes de comenzar, quería daros as grazas a todos que estáis aquí, que sei que non é fácil decidir dar o primeiro paso para acudir a terapia. Entón, pois, moitas grazas, estou ao frente dun grupo de valentes, creo que se levades iso, e estou moi orgullosa de todos que estamos aquí. Nesta primeira sesión, o que vamos facer, nesta primeira sesión de terapia climática, o que vamos facer é dar un primeiro pasiño para superar a culpa que sentimos en relación a dúas cousas, bueno, tres. Primeiro, vamos ir pasando esta cenoura, vai ir pasando por cada un de nós en sentido oposto, según as agullas dos dedos, así. Entón, primeiro vai comenzar Lois. Vamos, Lois. Que cada cenoura vai ter que dicir o seu nome completo e confesar alguma culpa climática que teña guardada dentro de sí. Vamos darnos as mans todos, primeiro. Vou dicir unhas frases e vos vais ter que repetir, vale? Entón, estamos nun espazo seguro. Estamos nun espazo seguro. Sou culpável da mudanza climática. Sou culpável da mudanza climática. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por iso, non vou xulgar as miñas compañeiras. Por iso non vou xulgar as miñas compañeiras. E voume liberar da miña culpa climática. E voume liberar da miña culpa climática. Agora sí. Hola, eu sou Nerea. Pues, a miña culpa que se me ven a la mente, además de todas, puede ser a extrema utilización de... Ahora penseme na cabeza, o primeiro, o váter traga 9 litros de agua. E todos pertenecemos a esto. É necesaria tanta agua? Non sei. Deixo aí a pregunta. Pues yo, lo cierto que lo que más daño me hace, porque creo que es el gran problema que nos ocupa a todos, a los 7.500 millones de personas que vivimos actualmente en el planeta, más los animales, más la vegetación, todo, es no luchar muchísimo más de lo que hago. Todo reciclar va, luchar y poner bombas a las fábricas, no sé cómo decir, no a lo loco, renunciar, vamos, a que pare esto ya una vez. culpable de cada vez que vou facer a compra escollo produtos que están envasados e, por tanto, produzo unha cantidade semanal de plástico absolutamente indecente.
¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos?